business owner karna haibados ID matam leite ko Facebook da Instagram da YouTube da content sembagi ai matam leite si machin thi ni go magi business to gi matang da. Hey everyone, my name is Thokchom Surmangol Singh. Especially koigi Manipur da huji ko business tawbiriba koigi chinaw myam ama lermaniba sidai sida ai message sama tang ai hajaram ge. This is the most important thing ko sidai sida nangna tahodragadi nahaki business to kanagumba ama laaga sunglaw lawbiroi ko especially ai sigi video sida kai content kai uncover tawduno hai targadi especially content creation ko naki business to gi matang da nangna content sem dragadi myoiba amatana nangi kano duda inquiry lakku matam da aduki matik wagani ko sidai sida paid advertisement yam phai organic su yam phai ko but kayuma nahang na paisa sulai leitre na hai targadi ko go for organic ko paisa kem da ting da bida matam ni dum khara changani ko changja targasu for a long run see yam thin important oi ba sidai sida ina ngasigi especially koi content creation gi matang da aum khale ba business owner khale ba id matam like te content sem id ikai je id mapan tho wangang ba hide ko section bio nangi business to for the next couple of years you will be struggling, I'm telling you. Huzgi matam da internet ki matam ne thani matam mate TV radio ko sidai advertisement to bodo kam effective oi do sa da mieng biro ko newspaper ga effective of the tiny traditional people na to one kayumba nang na huzikan gi matam gi youth kumba especially ko gi huzi matam da social media pai da mi je pak le ma hoi leibdi le mani kai le mani jungle da le mani ko hoi to padu jo khale mani ko sidai da mo controversy mo thok ko sai so aina haizening di huziki matam da nakutab leiriba internet to sinaraga nangna kayumba content semi taragadi aduki matik khokpa matam di nahaki business suda nangi content nang quality is am khalang mani ba ko quality doesn't matter post sukta to do mota amak khatang to thigera phajagera ko nangi journey madi ko document or chat ko ba sidai da experience ama harm ge when I just started this content creation ko after failing 50 days ko 50 days failure ba matungda content 51 gi post mayam na kitang tang khangna rei ko adugi sigi journey se ko si di short short ne myam nangna content creation gi journey da ko han matam nang quality is great content adu da nang mayam khalam mani ba that's not true. Start today tigera phajaga great content do to oirakna ba matam nang start hobam darkar tai nangi content creation gi season kyam effective or ke do hemwa future da nang khang khani ba after nang music any kanoma khalo platform khalo let's say Instagram khan gera Facebook khan gera YouTube khan gera nang Twitter khan gera threads khan gera sidai nang khaning bam khal LinkedIn khan gera amak tang du da continuous ko for the next 50 days post over photo to gabra video to gabra ko kana gumba amada inspire lo kana ba piu message piu hector ko matam dagi nang life exchange to da tell me I yengzage ba awda mi lising ani ko nangi views yang malakani after Instagram da reels to nangna post 50 post or matung da nang tang check to bio ba da nangna post to ne haina ko wati warangi post to gunu ko adu mota kana gumam da kana ba ko educational oiba adumba message on thado mina respect to kani for the after posting 50 days ko aduga Traum Makrani dum Hainidanas, I content the viral chatters we ko I content am the viral chatmate, but still we are getting inquiries mam live sari program dum the yauzage kochage na ingon inquiries mam live di I viral chatpanate. Hoi chalam bay I chalam de bay. That's a different story. How buga I content viral chattaga di me law adulai adugi concept ma personal lali ko. Aduga business owner karna haibados ID matam leite ko Facebook da Instagram da YouTube da content sembagi ai matam leite si machin thi ni ko myam magi business to gi matang da wangang pagi matam leitagadi kamba matam da no mana wangang mai matam du ja ko mana ngang da mana law da na ko mana ka huziki khoi gi society mana awareness pi dagadi kanana laga mai business ki da mutangang bi dorige adu do not start making a content nang nangi industry du gi makha pona
adu content ja sidai ina strategy je ngasi gi cover tawdi yar next ki da ai phasana ko content ma kamai semak tuna adu gi strategies me am dai phasana ai thadara ke adu bu hokpa matam da quality matters adu matters ada matters na sum excuse thi lai tari nang kam kan de hodori ge thadara tha content no thadara nang haigalakani ba ai jo hokpa da ai kem haibana te me am I don't know how to do video editing ko ai photo adu kapa video editing ka ai karim haite ko tamma mi hire toroga adu toroga smain toroga I ju tholok pane ba hek hokpaga everything hairaga thoke adu ma oiroi now on hojik kai lai phone lai laptop lai riba khara do sinaro resource khara do sinaro aduga nangi matang do ro kana gumba nangna khangjaba ko nangi topic or adugi matang da message people horo audience ma create toro you will surely success in this content creation ko once nangna sidai da continuous on to guitar ga di ko sidigi nang income lak pa je soi da ne adu product am di yon ta market then only you will earn or you will start making money for sure. See the sure short name. But see that tang discipline na mayam changi, consistent nam changi, focus ama pasana thadara kanda strategy thadara kanda nang pasana oigni next last ai strategy game mo itake. So ma'am see videos da ma'am na kari lesson learn to get makhada comment ni birmo I show them keying again. So thank you everybody for watching this video and I'll see you in the next class. Take care guys. Bye. Cheers.